लसो झैमसी फ्याभुल्ला 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 nga madan mokta na tar bhagyamsi tini rangnila ngonsangri tharbala gyalam beba gedang basi khaban mula chu jambuling nang non danchaba tamang yulla jojoale nana ngadi ani nepal yulsanang danchaba jambulingla kuna kuna yul di danchaba jamadan nganji chu gedangre rangnida denma mula tini चुदेबा दुइरे रांगनी गादे देखि घेलसी ब्लाबा दुइरे दाते एकदम आरामलसी रांगरांगला तिसारे दानछाबान मल्दाला रांगनीला गोन्सा गाई तिनी थारबाला घेलाम बेबाचु कार्यक्रम तिगिन्ना थारबाला घेलाम बेबाला उद्देश्य दन लक्ष्य तिगिन्ना बेबाला भारे रांगनीला गुंगरी गाई सुंगेला बमला पांगेला मला रांगनीसे जर्नलिस्ट संस्युको अनि जो जति विभिन्न फेसबुक रे लाइभ ताबान मला अनि रांगनी गादे यति अनलाइन रि दानछाबान मला बिसम रांगनी से जर्नलिस्ट सन्न सुगेबा गाला अनुरोध मला सुजा विशेष लसी छु तामाङ क्रिस्चियन डाटाबेस अनि होली भिजन मिनिस्ट्री ओरंगला सिन्चुरी ग्रेस अफ गॉड बेबा यांगला च्यानल मला यांगला बैंड मला चुरला यांगला आलिगादे कोलागादे सेजा चुरी वाइ रेकर्ड बा साइन स्टुडियो ग्याम सिंगाय रांगनीला गोन्सांगरी तिनी तामाङ घेरी तामाङ भाषा ग्याम सेन रांगनीला गुंगरी परमेश्वरला वचन ग्याम से चु थारबाला गेलाम बेबा गेदाङ ग्याम रांगनीदा गाई तिगै सुंगे मान्जी रांगनीदा ज्याबडानबा जम्माता फ्याबुल्ला जम्माता परमेश्वर मोलाम दोनगाई रांगनीला गुंगरीगे जो थारबाला गेलाम बेबाला बारेरी पाङदोमा चु गेदाङ लानन गाछयन्से सिंगबा गन्जे तयारी लाबन मोबा तर तिलै प्राविधिक कारण समगन्जे बाखम बारे तिनी रांगनीला गोन्साङ रिङा चु थारबाला गेलामला बारेरी रांगनीला गोन्साङ खाबन मला चु थारबाला गेलाम बेबा तिगिनोम चु ज विशेष लसी अनि मुक्तिको मार्ग अथवा मोक्षको मार्ग अनि way to the salvation विषय इंग्लिश से बांग हम यांगसे थारबाला गेलाम खाइरंग ले सियांगला यांगला मिलुजे थारबा बिजा उद्धार देन मुक्ति ला गेलाम इन्ना चु बारे रांगनीला गुंगरी बासिंगा खाबन मला तिनी गाय रांगनीला गुंगरी चु गेदांगला गोन्सांगरी रांगनीला गोन्सांगरी चु झम्मुलिंगरी लानन थरीला ग्याम गादे लानन थरीला धर्म कर्मला ताम गादे लानन थरीला लालुला ताम गादे मला अनि चु नांगरी तिनी रांगनी दाचु थारबाला गेलाम तिगिन बेबा भारे रेङाइ पाङदोमा विशेष लसी रांगनीला गुंगरी रांगनीला गोन्साङ रेङाइ पाङबारे छेबानमा लाबा तामजा चु इन बिसम चु विशेष लसी थारबाला गेलाम जुनिबिनबा गेलाम जा गिक्चकेन मला थेजा चु जम्मुलिङ रि फेबगाबा प्रभु येशू ख्रिस्टला बारेला तामिना जम्मुलिङ रि लानन थरीला ग्याम गादे मला गेलाम गादे मला तर तसैनन अनि रांगनीसे मान्ना चु थारबाला गेलाम बेबाला उद्देश्य दन लक्ष्य तिलेन विषय रांगनीसे मान हमला सुजा विशेष लसी बाइबल छोरी च्यामा अनि विशेष लसी गाई हरेक झम्मुलिङ रि मोबा धर्म कर्मला भारेरी अध्ययन लामा गाई गोमा जा येशू ख्रिस्टले चेखेन थारबा देन मुक्ति अनि मोक्षला गेलाम गाई स्यापजी थेनन घ्याम जातिनी रांगनीला गुंगरी गाई पाङबारी अनि गोनलाबारी छेबन मला अनि थेदा बारलामा जम्मन न्यानगिन गादे जम्मन जु फेसबुक लाइब्रेरी च्याला सुबा जम्मन युलबाला मिगादे अनि जोजाले नानांगादे रांगनीसे गोखामसेला मला अनि विशेष लसिङाइ रांगनीदा पाङदोमा चु गेदाङला बारे रांगदै गाइ पाङसी जिनमा मला ओछे रांगनीला गुंगरी गाइ चु जम्मो लिंगरी मोबा लानन थरीला धर्मला घ्याम गादे लालोला घ्याम गादे मला थेरी हजारौं मला नेपालला सन्दर्भरी पाङदोमा लानन चे पाङ मला 33 करोड लागादे मला देवी देवता गादे मला परमेश्वर गादे मला ईश्वर गादे मला विशेष सुंगम मला चुदाम सत्य तखमला तर 33 करोड नंगरी एक जना येशू द जागाय तिल द विश्वास लजी येशू ख्रिस्टला घ्याम द जागाय तिक द चुंगजे बेबल भारेरी गाय रांगनी द गोनाला बारी गाय चुबन मला चु नंगरी गाय रांगनी द पाङदोमा तिनी ngala जीवनना कहानी अथवा ngala जीवनना गवाही रांगनीला गुंगरी जोडपलाबान तिनी परमेश्वरला वचन ग्याम सिंगाइ रांगनीला गोनाला बारी गाय चुबन मला साचिन थारबाला गेलाम तिगिन बिसिंगाइ माइबा तांगरी जम्बुलिंगरी लानगाय दोलन बांगजी नेपाल सन्दर्भरे बाङदोमा 33 करोड लागादे मला ईश्वर गादे मला थेनंगरी 33 करोड एक नंगरी येशू जा तिक द विश्वास लदोबा येशू ख्रिस्ट जा तिल द yang hadoba येशू ख्रिस्ट जा गाय तिल द विश्वास लजी तामला बारेरे गाय राख्दे जजाकी पाङदोमा परमेश्वरला वचन बाइबल धर्मशास्त्रला मत्तीले किताब 11 अध्याय 28 संजी जो 30 पदले च्याजी बिसम थेरी सुराङलेसी ब्रिबजिम अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट जम्मलिङ रि फेबकासी
Curangla si sungma mula ngai the bacan rangnila gunsang ringai rangnila gunsang ngai padapla si thena lala doi busi blapa migade ngamu buglari khau ngai ene gade da blapa salna lala ngala juwa puisi ngagiam lopko tikda bisam ngala sim nyamba din daya si plingba mula theta basilama eni gadela simri santi yangla अथवा शान्ति पिन्न तिक्दा बिसम ngai काब्बा जुवा सजिलो मुला ओचे ngai काब्बा धोइ याङबा मुला बिसी प्रभु येशू से सुङ मुला चु वचन ग्याम सिंगाला सेम परिवर्तन दर्शिगु ngai लानन वर्ष धर्म कर्मला घेका दल शिब्रामा धर्म कर्मला घेका दे चुसी ब्रामा खलाइसेन चु जम्बुलिङरी ओ ब्लाब्बागा दे ngaमुगलार खाउ ngai एनिका दे त शान्ति बिन्न बिसी सुङबा अनि पाङबा ngai खलाइनुन आसेबजी थेदा बालामा चु नंगरिजा प्रभु येशूसी दई बुसी ब्लाब्बागा दे ngaमुगलार खाउ बिसी सुङमा मला चु बचन ग्याम सिंगाला सेमरी शान्ति देन आनन्द याङजी चु बचन ग्याम सिंगाय थारबाला ग्यालाम याङजी अनि वराङलासिन प्रभु येशूसी अर्को ग्लारे सुङमा मला सत्य जुनि पिनबा घ्याम अनि स्वर्गरी बोरबजा ngaचिकिनिना ngagyam भाइ खलाइ ग्यामसेन स्वर्गला परमेश्वर आबा मोगलारी नि आखम बिसी चु योहन्नाला किताब बिबाजु बाइबल नंगने मोबा किताब छोइगि ग्यामसी चुराङलासी येशू सुङममुला तिनी चुनन बचन ग्यामसी चुनन ताम ग्यामसी ngala जीवनडी शान्ति आनन्द ngala जीवनडी एकदम प्रभुला ग्रीन अनुग्रह अनि शान्ति देन आनन्द ग्यालाम जंगाइ स्याप मुला थेदा बालामा ngai रंगनि त धुसिन पाङला चुरि विशेष लसी येशू ख्रिस्ट सुङमजा जम्मुलिङले धोइ बुसी ब्लाब्बा मेगा देबजा तिनी लिबा लिबा धोइका दे बुसी मुरि सोमला धोइ बुसी ब्राबा गादे आइन आत्मारी ब्लाब्बा गादे न ngahinan लानन आत्मारी ब्लाब्बा मेन गादे लगभग 18 वर्ष चाहिँ लामाला परमेश्वर दा कुन्जोदा ngai मोइकोलोची फुलजी अनि हरेक लारे शान्ति माइजी शान्तिले गेलम माइ बन्नेजी तर जाजा शान्तिले गेलम माइला थेदे ग्लारे जन क्रान्ति देन अशान्तिले गेलम से प्लिङबा गादि ngai मरङबा सेलामा तिनी ngai शान्तिले गेलम जा येशू ख्रिस्ट जेकेन स्यापजी येशू ख्रिस्ट जेकेन मुक्ति देन थारबाला गेलम स्यापजी येशू ख्रिस्ट जेकेन चुराङबा एकदम साँचो परमेश्वर सत्यले परमेश्वर हिनमडिम बिब्दाम चु बाइबल छोइगम सिंगाइ प्रष्टन स्याबालामा तिनी ngai येशू द विश्वासला मला कादे मिगादे जा येशू ख्रिस्ट विश्वास लब्जा येशू धर्म किनबाइना येशूला धर्मले भ्रावा विश्वास मला तर येशूरी विश्वास लब्जा येशूला धर्म तिनबाइन येशूरी विश्वास लब्जा येशू ख्रिस्ट विश्वास लसी येशू ख्रिस्ट रंगला सेमरी थान्सी थारबादेन मुक्ति अनि शान्ति देन जीवन परिवर्तन याङ बिन हालेलुया परमेश्वर द महिमा दगाई परमेश्वर जी गारङ मामिदा लानन मी दाम्बा मुला लानन मी नगरी गादा परमेश्वर जी दामसी छुट्टाबला मला थेला सेवाला बारी थेला गेला बारी सच्चिन सु वचन से विवाह अनुसार तिनी थारबाला गेलाम शान्तिले गेलाम आनन्दले गेलाम जा येशू ख्रिस्ट जे मुक्ताम गाई पक्का सेबालामा तिनी झम्बुलिङरी नेपाल सन्दर्भमा धनुन बाङ दोषी बांगला 33 करोड नंगरी एक येशू दगाई तिल विश्वासले बिर्दमजा साँचो गेलाम थारबाला गेलाम स्वर्गरी बोर्बा गेलाम सत्यला परमेश्वर येशू चाहिँ खेन जिम्मेदाम गाई प्रष्ट थायांसी येशू ख्रिस्ट गाई विश्वास लबिन येशू ख्रिस्ट धर्म देनबाइन येशू ख्रिस्ट थेदन विश्वास लसी रंगला जीवन शान्ति आनन्द छुटकारा देन मुक्ति याङ बतामिन तिनी चुनन मुक्ति याङ मलक लागिरे रंगनी लग गन्साङरी सु थारबाला गेलाम्बे बा गेदाङ बासी nga रंगनी लग गन्साङरी खाबन मला सु बचन से पाङ बचुननिन कादे मिगादे जा जम्बुलिङरी जमन दोइ बुइसी ब्लाब बगादे है पाप क्याम मुक्ति याङबालाई रो क्याम थर्बा याङबा लागिरी विभिन्न ग्लारे निसी विभिन्न ग्लारा शान्ति माइ बर्नेला हजारौं करोडौं खर्च लसी शान्ति माइ बर्नेला तर शान्ति आयाङ अन्तिमरी रंगलन जीवनडी निराश तरे मि शिव बगादे लानन मुला थेदा बाइलामा तिनी रंगनीन शान्ति माइबा आनन्द माइबा पाप क्याम थर्बा माइबा रो क्याम छुटकारा माइबारी विभिन्न ग्लारी कोर्सी ब्राबा अनि विभिन्न ग्लारी खर्चलसी ब्राबन मुलबिसाम तिनी शान्ति बिनबा परमेश्वर रंगदेन छामन मुला दोषी येशू ख्रिस्ट चुराङ बिसे सुङजी परमेश्वर ल छन्ब वचन प्रकाश बिबा किताबला 3 अध्यायला 20 पद सुङमान मुला nga खलैला मराप्री खासी ढक ढक लसिङाइ मराप्री ढक ढक ला खलै सिंगाला काइ थेसी मराप ठंगसे बिनि बिसाम nga थेदंगरी वांगला nga थेदेन जाम चाबा थुङबा ग्लागिरी जिसे बोझ लाला बिसी प्रभु येशू से सुङमा मुला सिगो तिनी रंगनी दाइनन प्रभु से रंगनी दाइनन न्वेबान मुला
dok bisa menapla dohag dimla menap dok laba ain tini rangla sem nang ni Prabhu si maiban mula theta ba lama argu yonala kidabri Prabhu Yesus sungji ini kate singada Adam ni ngai ini kate damje bisi sungmo mula tini rangni denan Prabhu Yesus si nyoibari cheban mula rangni denan Prabhu Yesus si nyoiban mula sigo rangnila jibandi rangnila paribari rangnila semri asantila nangsa lungman mula asanti si bas laban mula bisam santila gelam tharbala gelam surgala gelam Prabhu Yesus da ngosi Yesus ko beba ngala binti ngala अनुरोध मला प्रभु त धन्यवाद दगाई कादे मिगादेशी चुताम लामा यांगला कादे मिगादेशी चुजा विदेशीला धर्म चुजा आइनमाला धर्म बिमुला गाई मदन तामाङसे खाइमेनन धर्मदा विश्वासला बारे खाइमेनन मदन तामाङसे धर्मला लिच्छ ब्राबारे ngaja येशू साच्चो स्वर्गला गेलाम प्रभु त विश्वास ला बमला थेला गेलाम नेगा ब्राबा मला रांगनी से दादे चु जीवन लामा कादेला सेमरे तजिदाला चुजाजा विदेशीला डलर बगब्दजिम चुजाजा विदेशीला यारे निसी चु रांगला धर्म रांगला भाषा रांगला संस्कार रांगला आमा चुङसे चजिम बिबा रांगनीला सेमरे कादेला मान्छे धुङाल तजिदाला कादेसे चु न्यान तट चु विदेशी धर्म चुजा न्यान्दो तामाइन बिजी रांगनी सेनन कादिसे रांगनीला फेसबुकला लाइभ रिनन भन्नला त रांगनील सेमरे चु तताला ngai chu manman mola tini परमेश्वरला आत्मा सिंगा त उन्मान मोला कि चु कादे मिदे कादेसा सेमरे एकदमन लोङ बाखाबा डाहाक दबा कादेसा जाचु सेमनङ रे जाजा डाहाकिनमान मोला रांगनीला सेम खुल्ला लसिगो तर मदन तामाङसे विश्वास लाबा येशूले विश्वासलाई रांगनीसन थाराबादे मुक्ति स्वर्गला गेलाम येशू द विश्वासला बेंगाला अनुरोध मला गाला सेमेन रांगनीदा मोइजेन मला रांगनीदा सुख शान्ति परमेश्वर से दोनजुला तिनी चुदे रांगनीला परिवार रांगनीला जीवनडी अशान्ति मला रोग मला व्यथा मला अनि करोडौं खर्च लसी रांगनीला जीवनडी अशान्ति से लाबन गे लाबन मला अशान्ति से परिवार रे छुडब लाबन मला बेसम तिनी ते शान्ति नाङसाल शान्तिला जुनी थारबाला जुन्जा येशूसे रांगदा दोनमान मला येशूसे रांगदा न्येबार मल्दिने ओ ब्लाब बगादे ngamu बलगारे खाओ ngai एने गादे दा आत्मारे ब्लाब सालना लाला बिस येशू सुङमान मला सुजा बडो ताङदो पता मिन्ना जम्मुलिङरी हजारौं लगादे फेपकाजी हजारौं शक्ति गादे फेपकाजी जो सत्य दामिना तर खालैसेन धोइ बुसे ब्लाब बगादे अथवा पावला जुवारे चिबगादे ngamuलारे खाओ ngai ene gadela शान्ति बिना ene gadela सेमरी आनन्द दोना थारबाला जुनी अनि शान्तिले गेलाम मुन्ना बेसी आसुङनी तर प्रभु येशू ख्रिस्टगेन फेपकासी yang जम्मन्दा थारबाला गेलाम शान्तिले गेलाम इना ngamuगलार खाओ ngai ene gadeda आत्मारे शान्ति बिना आत्मारे थारबा बिना अनि जुनी बिना अनि जमन अन्धकारला धोपधोपला शक्तिगाम फेला बेसी सुङ्ग मुला थेदबा लामा तिनी ngai रांगनीला गुंगरी येशू ख्रिस्ट तिक्द विश्वास लदब बिबा तामला बारेरी अनि चु थारबाला गेलाम बिबा गेदांग्यामसी रांगनीदा ngai गोनलाबन मुला रांगनी सेनुन चु बचन्दा सान्सुगो अनि रांगरांगला सेमरी शान्ति देन आनन्दला गेलाम द माइसुगो बिबा ngala अनुरोध लाबन तिनीला बचन तिनीला चु समयदा ngai चुरिन थान्सी रांगनी ग्याम ngai फेसी नि लाबन मुला फेसी नि बबा ngacha रांगनीला गुंगरी यांगला चु युट्युब च्यानल गादि मुला अनि BAM अथवा बाम अनि होली विजन मिनिस्ट्री अफ नेपाल बिबा यांगला चु युट्युब च्यानल गादि मुला वराङलासिन तामाङ क्रिस्चियन डाटाबेस बिबा युट्युब च्यानल मुला ओराङलासिन ngala फेसबुक मुला मदन मुक्तान चुग्यामसिन रांगनीसि च्याखामला खाबा दिन गादिरिनन रांगनीला गुंगरी निरन्तर नन चु सेवा लाला बिबा अनि रांगनीला गुंगरी चु शान्तिला बचन गादि बासी निरन्तर नन खाला बिबा ngana आशा मुला रांगनीसि प्रार्थना लसुगु रांगनीसि आशा लसुगु अनि विशेष लाई रांगनीदा अनुरोध लाला यांगला चुरी जजाबा स्टुडियो मला चुरी तामाङ भजन गादे वाइ गादे विभिन्न किताब गादे रेकर्ड लाबा अवसरदन मौकैनन मला रांगनीसि सम्पर्क लसुगु ngana फेसबुक रे रांगनीसि कमेन्ट लसुगु अनि शेयर लसुगु रांगनीला सेमरी ताबा तामगादे ज्याबा नाइबा जस्तोन मुगाई रांगनीसि सल्लाह सुझाव रिसुगु विभागला अनुरोध मला nganda तिगैनन दुङालारे रांगनीसि जतिन रांगनीसि nganda बंगला जतिन रांगनीसि nganda हेला लाला उत्तिन गनिजा तांसी रांगनीदा प्रभुला मोलम प्रभुसि मोलम पिन्गाइ विषय रांगनीदा गन्से रिला धन्यवाद जम्मन्दा परमेश्वरसे मोलम दोन सुगई अनि ngana जम्मन चु परिवार अनि चु गेदांग्यामसी फेला रांगनी जम्मादा प्रभुसि मोलम दोन सुगई जय मसिया लसु फ्याफुल्ला